رها به چند تایبەتی هاتی ناس کرد لدنیای و جوان یک جی شفبیر که آن سراغ جسیه به شو زوستانی دا ام بیجن هر هفته کل مالکی اید سال هفته کم دبن و شفبیر که پیک دینن به چه آوایی به چه ام بیجن ریکو پیکی او شفبیر که پیک دی برا مرا لیکولینر و ماموستین عزیز ایکول سروی به سالان خبتینه و دو ناوی جواکی دا مزن بونه برا مرا به زمان ایخا پار و بکن و ام جی را خینه برچاوی و بری ماموسته ام زاروک بون ام ده زاروکی خدا ام ده چونه شبرگی مزنی مرو دنشتن ام جی لدوروان کوم دبون که تشتکی خدمت لازم بو مجوان را دکر شفبرگ گلی می کرمانج دناف هفدا کرو دنشتن هم جبونا صحبت هم جبونا تشتکا هم جبونا چیروکا و وقتی ده تشته ده دهاین زمان ویا گلی کی لخاشیا مدچو چندکه مزوپوتامیه و پر گرینگ و تایبته چندکه دیروکیه وقتی که لیکولی کر ام گیش نوی او شبرگ زمان عباسیان خلیفه عباسیان غاستیه کو و گنج خاجیان خا اولی هم دینی هم زنات و چاقی برا بعلمندیه او کمک چیکیره یعنی کارک چیکیره ابرا دبیجین فتوت او فتوت زمان عباسیان اوا چه بیه ام بیجین اوا براتی ترکی دبین آهلیک اسناف و زانتکار و با عالمان یعنی حالی کی بدنه حالی کی جب اولی غاستن اکو انسان خان هو بکن او چند وان ان عرف و عادت وان gerek حالی اولی دا gerek حالی دنه دا بعلمی الور درکتیه tabi ev hayal geçtiği ruhayı و هناك تشتي خصوصي طيبتي كاتنين الليل يا رجال مشروع فهمكي في شنة أعلم شكف تقول عشان بعدها القوم وفاصل كده تشتك دقوتن يعني ايكم الدياب زاروك تياخا پیه مزن لحظه رو دانشتن دگو به سیازیر رو باید تشتکه که پرسکم دگو یکی دگو ببه دگو لمه لم دا کفه کف دا مرحات ماسی دف دا ببه و چیه یکی دو اوا ویش اوه یا دگوتن که کد دغاست کد دگوت جیوای را دبون توپیک ددانه هدیک ددانه که ایکو نزانه بونجی او جامعه که و تشتکا علمیه زانیه گوتیه ویجی دانی ایجا لوانا اونا دعوت کردن. آره. از چیزی که دیجی بیم معنا که وی داری وار حضرت ابراهیمه دگو پتکا نمیجاندی درگوشا نهیجاندی به فرمان رب من لناف اگر فراندی. واجی مامکه یعنی تشتک. واجی مامکه تشتکه تشتونکه ارسل. برسوا وی چیه؟ برسوا وی حضرت ابراهیمه. دیاوی نمیتان دیه بتک درگوساوی کسی نهیجان دیه و به فرمان رب من لناف اگر فریایه
ناشبه ام کارم بیشن سه بری کاری بکی سه پارا او پارا که خا صحبته پارا کده موسیقه به پاری داجی او ام بیشن هسته و شاگرد فناوی اوی الهفده موسیقی ده عالمن مثلا غزالان خویرتان ترکیان الهیان قصیدهان لبر هودو بن yani bina dibistani mektebi yani hosta he şagird he dest didine hev yani bir dest şekli didine hevde ve zamanı kem da vur devam diku haliye ki diji evci kharne yani sohbet müzik u kharne شبانی با شب دانو که یا خیدا شبانی با شب دانو که یا خیدا دل راز بکر بلو هر بو بالا خیدا دل راز بکر بلو هر بو بالا خیدا نبرد شب دست گل برد ابینا گل برد حالی دست گل برد شب زوستانی درج دا پاییزی دا دست پیدا که حیات داویا زوستانی yani امکانم ببین که شش مهوانی ده دوماندن bele ویا gelek لمالا دکن معنا کو دوه دوب herkes dobeki şeveki tine şuni bonavi debe dobate dobel maleki yanji odekam wan heye hafte cari lüve ode rudinin u lüve ode ve şevberke derbastıkın bele debe şevberke da hem mego çirok tene gotin hem müzik heye kelam tene gotin vatıştana git şevberke de hene küçük anda ve vaktikli rast ettim hemen khasi set saleki peşta bir usulü yani bir galeri bir usulü devam ediyor şebbek fakat işte bajarbun o modern bun peşta çubun icar şebbek ji guherandına yani mesela beri belki ve ciddi ruha mesela ruha kevni yani o malekhan müsaidin fenavra mesela Amerikani mala kombi u şebbek mala khada beki min şerk usulü بله رونشتن و خانی اوده و احتیاج وان اینها مثلا apartman çebune insan mesela her apartmanı ki neden beri her apartmanı ki zaten o takra kavan o van insanlar rahatsızdı ki bir havide mesela hem karın bejin kına bajarbun o şeberkine ki piştax diye icar insan çedikin o khaniye kiradikin ya oda kiradikin nur şeberki khan berdavam dikin şevberk li gorê civîna cuda cuda ye li hineka pirtûk têne xandin li hineka kilam têne gotin li hineka çîrok têne gotin ama temelê vê ku çi qas li ser zanebûn meriyê zanebûnê hîn bikî ji bona hînkirina zanebûnê ye jî di esasê wê da jî heftê carê merî li hevdir rûnî merî او قحرة وقوتك خاي هندري خبافي مري بكني حنكا بكي وياك ادو ديا كد مابونا ده فالادا دمابونا مالباتا كيدا كد تشتك هي هفجرتنك هي او دواها فالي شافبر كي ال هفد كومبن اتك همنا مابونا وانا اي وانا الهفد وينن اساسيا ببين هناك هفال كو حالي وي تانكه ku malawi xizane ama hevale wane
اونا چه دکن رادبن دناو هفدا پرا کوم دکن دبی برا کس نزانه به وی پرایی بدزی دشینه مالا وانا و تشتکی پرخاشه دشور که دا تشتکی دنیته هوله او جی زانن کو لاوکه که یکی خورتی جیوان هیا ای کشکا فلان کسی جی هیا یا وانا دبی ام وانا ما بین وان بون لهفدوینم برا بزوجن زواجه که تگنه ورته دشور که دا هم مرواتی چه دبه هم هوالتی چه دبه هم دوستی قوین دبه هم جالی کاری چه دبه هم جالی کاری چه دبه واتشتانا گید شور که دا هنه یعنی بله یعنی شونا ام بیجن مینا مکتبه که مینا دبستانه که رابون و رونشکاندنا مزن و زاروکا چیه شونا کیچ کدره او همو د ام بیجن ناو ادب و معاشرات دا را دخیله بر چاگه شبك فن دبستانه کیه او جوان او انسان الور عرف خا چاند خا دیروکا خا دعلمن نها او حالی موسیقی هنه کی پیش تخستنه او مدرن بون اوا زرار دا بیها ایشی هستا و شاگرد نوال ورته تنه او موزیک هه موزیک جی نه موسیقى عرفی کلاسیک و دیروکیه خانیک جمریا را دما مالا ده زارو زیچی و مالکیجی لجی دبون دلوی او ده را دبو رو دنشت و تدخار و دخار بوناوی پر راحت بو او تشتا بره بره چای دهات تا چای و خار شوندا هنکی دم در باس بو و صحبت کرن مثلا اجید وردا صحبت که چیرو که کوی چاقی دهات نگوتن از ببیم شبکه شبر که دا یک پر قالا خورتیا خاد که دبی یا علاوه قالا پر خورتیا خاد که دبی هل انوایی تجربه بکن هل وات چه دو وقت قالا خورتیا خاد که بجربینه آره بجربینه وایی را دبن
tiştekî çê dikin tên li odê rûdinin. Şora dikin dibe îşev dibe tu pir qala xurtiya xwe dikî tê herî li goristanê li ber filan merzelî tê ji me re helaweka penêr çekî. Heval dibe na dibe duê na va şert e dibe yani şertekî em datîn ne va dere wê derê ku va dest bi helawê dike çirpiya û çopa kom dike di kelîne ku dike dest bike di tirbê da dibe gorê da destek derdikeve dibe ka para min helaw va kevçî xa destê wî da lê dixe dibe şunda bisekine hîn êsaq naxariye kura mirî bixun hîn zindiya naxariye kura mirî dike bixun va destê xa dikişîne çendakî duşin da çenda qaşin da dîsa destê xa derdixe ka para min helaw dîsa heskê destê wî da lê dixe dibe hîn zindiya naxar dikura dike mirî bixun êna ku helaw dikeve va destê xa dîsa dirêj dike wê çaxê ew camêra bi destê wî digire wayî kaş dike kaş dike ku hevalê wî şevvirkê ye va yani nemiriye sağa nemiriye sağa serokê şevvirkê ewa biriye kiriye wê derê ye tecrüba wî kiriye ser wî mîna merze ew gora ew kiriye tirsûneke xurte tev radibin tên wê şevê dibên ku him vay ku kete gorî xurte û him va jî xurte dibe em ê vana herdiya jî xelatekê li van bikin herdiya xelatê lê dikin yani vaya şev tişta da tiştê wanî jî çêdibû mesela helaw çêdibû helawa penêr çêdibû êna pir tiştê ew bûne hêsan hene qedayîfê dibin hazir amade ne künefe yani qedayîf dibin wayî êvînin bereberê ku me got çay dura çîgê goşt hat çîgê goşt xar şunda ser wî da qedayîf were qedayîfê şunda ser gî da mirra were qehwa tehl ku tehlî hat ew tehliya me vexar êniva wî giraniya hindirê meriya giya daxîne qehwe wê çaxê dibe ji meriya re dibe şîfa خارنê berê û şîraniya berê hîn cuda bû hîn bi taybet bû ew natiştê nagî hem hema bi hazirî tê bi derva dixwazin mesela sipariş dibe navê wan jî merî lazim e bêjî mesela qatmer heye berê qatmerî çêdkirin mesela ew paliza heye mesela bi nişasta tê çêkirin kes nava paliza noxe yani îcar mesela berê şekir hindik bû bi dimis çêdkirin pir tişt îcar niha şekir jî heye ewa îş cuda dike mesela ew işte şillikî mesela ev jî şîraniyeke şevbirkê ye ew qedayîf zaten ew pir gelêriye nav şerbirkê da ew parbûna karan jî heye mesela reîsekî şevbirkê heye ew wê komê wê gruba wî reîsekî wan heye ewa hem dorê yani bi sirê hem îdare dike hem em bêjin quralên sirê mesela bi tev hevalê xwe datîne Pusurek be yan kes usulên sirê mesela nîne şûnê yan dereng bimîne yan hevalekî xwe bêxeber biwe ewa mesela dikeve cezî îcar serok cezî dide wî hevalî mesela dibe işte tê ji me re heftê tê bê sirê tê mesela vê îkramê ji me re bikî ew jî ya ê bixawîne ya jî em bijin yekî dê heye çi komê da ew jî qas heye ku pera top dike hem halî alîkarî da yani seydagava çinigo hem nav hevala da hem mahallê da cî ku jîn dibin kesî muhtaç kesî fexîr heye ew alîkariya wan jî mesela wexta ku dikin işte nav ev de para top dikin mesela didin wî kesî ew jî qas heye mesela perê ceza jî dere qasê perê alîkarî jî dere qasê ew jî mesela bîne banka pera li wir ev dike yani emkanı ve bibêjin yani şevbêrk cihê em bêjin şêwirê cihê alîkariyê ye cihê şov û şengê ye yani eğlencê ye cihê xarin vexarinê ye cihê em bêjin hostatî û şagirtiyê ye ku dest didine hev de elimînin û were bisekine jî cihê xandinê ye di şevbêrkê da
یعنی هم جزا تداین جزی دگره هم بیشم اندامه کی وی جواتی ای شفبر کی که چو به خلاطه دادن مثلا از مینا که بدم قاسی که از آنم هم بیشن 10 حوالن ای که هفته لمالکی کم دبن هم بیشن یکی مریه کی خواه آنجی حواله کی خواه بروی شفبر کی اره او بسری خواه دبه جزا نوسا اوا بی شکلی دبه اوا کی کوایی ببه او میوانی ویه کی کو ببه ال سره ل سروکی شفبرکی مساعده بغازه ازنی بگره و ای به کو از دکی میوانه کی خوابینم ای میوانه خوابوه مصرفی وی آیدا ویه کو یکی به سره به گوره یعنی شفبرکی به سروک به سری خراکه به هره او چاقی اجازه بگیره او جزای زاتن کم دبه دکه به جیه کی یعنی چما مثلا یعنی ام بیشن 10 حوالن ام بیشن یکی حواله کی خواه گله کی نیزکا خواه بره شفبر کی یعنی سبب که او نای قبول کرین چیه؟ سبب اوی چیه؟ که هر یکی وینه که 10 مرینه 20 مریبن لازمه مجبور لحظه ازنه بغازم مساعده بغازم که یکی که هات زانبه که او تنی میوانه ایجا دوی سری دا اونا نوا حواله هفن که یک میوانه کتی اونا هنکی حنکا و لیستکا زیده نکانن اشکره بکن با هفرا او بکن او لهندم یکی غریب نابه که مری تشتا زیده پیش وری یک حنکا بکی دبه که او جامعه راحت دبه به راحت به دبه که تشتکی دبه بنا به مری حیانی کانی سری و شفبرکی را کل کن هر نور که یکی بخارا بمن ته هری مساعده الوان بغازی ته ببی هری وداره شفبرکی که ایکو گی کرد لی رودنن کلامو سترام تنگوتن دنگ بیجی هیا دنگ بیجی هیا ام دوی ما بینی داز بیم ام شبا چونه جیه کی دنگ بیجی و کلام هبون نها نواد شفبرکی روحای دا مگویا دا آلی عبوری دا جی تشتی رندین اونها همه ترکیه دبن ترکیه دبن و ساز لیدخن حواله مجی قال کر yani epri li ser Türkiye dibin û pir ciyajî radibin dilîzin peya xwe dilîzin lîstikekê datîn ne ortê û tişta çê dikin yani maqsed ji bona ku dilê wan rehet bûye bikenin bu kêfê wan xaş bibe xarin ve xarin û va tiştana gil cem hev dibin wê ji hevê rehet dikin derin mala xwe radikevin حوالی که کم دبن وانا ده سالی هفدانه آن ده نووان دا امیجن فرق سالا ها یعنی ای مزین و بچوک و دیسا دواره امیجن دولمندی و خزانیه دا واریت دا جی او کمان نیزکا هف بون آنجی فرق قوی ها پر خصوصی اساس سر مراقی وان او سر ام بجن یان ادبی یان دیروکی یان حالی سنتکاری ده هنرمندی ده او کما که توپ دوه او گروبا وی هایی ده توپ دوه یعنی چی ده مثلا ای فقیر خزان جه دوه ام بجن دولمندی جی دوه
Fakat esas em bejin evna bi çi merak dikine, çi hez dikine bi havi hevdir komdun. Ew salê wan jî hema me nêzîkî hevdinin. İcar em jî bêjin eva çanda, eva kevne şopiya hususen peyane yani. Jintinin. Jintin tabii. Peya nav hevde komdun. Şevberki peya nav hem da doğru çedikin. Mesela az mehki peşvide çume şevberkeki hevale kimi bibir. Mesela evna hali xarni da çik berdane, çiğ goş berdane. Allah. Bakha xara kebab çetkine mesela. Avaç guharandına ka nuhe mesela. Ev embejin ci evi wan haskirna wani ortak müzik bu mesela. Yek emekli işte asker bu, yek işte tüccar bu, yek memur bu, yek mamuste bu. Ama evvan haskirna vani ortak müziğe mesela. Yek işte sanat müziği de be, yek ev kaside de be, yek gazel dukhuna mesela. Vi havi da mesela, hevde dine, buna hevali hevde mesela. İcar henekci zanın alet alekhin. Vi havi da mesela. Sezli dixin yani. Sezli dixin. Temburi dixin, sez dixin. Temburan zanı sez lazım. Henekci temburu saz nizane fakat haş dukhuna mesela. Gazel xane. Eri mesela. Vi jî dengivi mesela. Ev rengi ki de şebberki. Eva tabi örfeka, çandaka, peri dirokiye, Mezopotamyen bejin. Em dikarin bejin vay yani a Kurdana, a Türkana, yani Arabana, a Süryanine, Armeniye. Elver çebiye, içi zaman da çebiye. Ev fütüvetu berati yani ahilik geleneği örfelver da ama içi diroki da hedi guherandiye, henek khrabiye, henek khayiştiye. Örf ve adet virjihene. Ama mesela çik örtüne. Çik hussiyet örfeye mesela. İşte Ermeni şilliki yani kadayıf örtüne. Köfte başımın tacı, ayranın ilacı. Köfte başımın tacı, ayranın ilacı. Tez yolur gelin bacı, ille de canım şu köfte. Tez yolur gelin bacı, ille de canım şu köfte. Köfte getir Bağdat'a, ayranı getir Şimda'da. Köfte getir Bağdat'a, ayranı getir Şimda'da. Yoruldum tada tada, ille de canım şu köfte. Esas müzik, müzik diroki heye yani. Bejin ev müzika oli yani tasavvufi, ev kaside, gazel, ilahi mesela. Ev sanatkarı hunermendi meji henem kan navivancı bejin. Ev müzika sanat müziği em bejin. Ve ki dici em bejin müzika geleri yani halk müziği. Ev her se müzik le şebberki diroki da yani her tim çeyde be u peş da dare. Ev mesela mivani ku dervatin turistik ku dervatin dün işte sıra gecesi çiye sıra gecesi işte ev malin ticari da yani konu evida. Evet. Meri Türkiye bey xarab bikeni u belizi avana şebberke yani. Evet. Ev şebberke diroki nevaye. Şebberke diroki işte mektebe, debistane, ev çandaki alikariyet, çandaki tesanüdiye mesela, çandaki örfiye hem ikoten vura hem zarin malin mesela, hem viji bejin zarin malin mesela. Evnaji runuştan u şorkirin u örf u adetu, adabu muaşeretu, usulu diroku, sanatu. Jikha. Evaji lvergiya da aleme yani. Ev biseriha em bejin terbiye ke. Beli. Mesela insaneki ku de malbatek o mezinda, zareki ku malbata mezinda, anji ode usul adabi oda ditibin. Mesela cem mezina niki xadrij noke. Nara li jor ru nane. Şorivan Botuneki noke. Tişteki noke.
سيدي من باي قلقي دستي غابا بين كل موسى حمي زباط إزارة بقاتنا شەوبێرکە دا لیستک تین کرد مثلا جوان چییە لیستکا فینجانە اره نه فینجان دەبێژن ئاژی کم گستیرک دەبێژن em dibên kumgustîrk Erê, tinê- çima dibên kumgustîrk berê fincan tin nebûn gorê xwe li hevdê ba didan mîna kumekî çûçik datanîn heft kum bûn wirga dilîstin ji vî re digotin kumgustîrk yani kum û gustîrk jî dibin da bû kumgustîrk yani navê kum ji wir tê ez ji wir tê li wirgara em dibên kumgustîrk ev lîstika jî ku çend merî wê şevê hatine wê şevbirkê ye ku sê merî ku çar merî dilîzin êdî jî dibine aliyê wan yani her aliyek dibe pênc merî her aliyek dibe sê merî o zaman ben şunu Dolu mu? Dolu diye kaldırdı ama. Ha tabii. doğru diye kaldım. Ava var. Hava melbine. Ya Kaç yer? boş. Avala. Tamam. Ve geçecek aha. Tamam. Açtı. Buradaki çok idare bedene Kiriye geniye. Halil açtara ava tije. em bên ku yek em naxazne werne sirê He. ew mesela sirê me gelekî rahatsiz dikiye em ê çi tovayî ew bikin Afaroz bikin. ev wayî derxînin li sirê radibin em kaxetekê dinivsînin He. û yani serokê ev ê serokê şevbirkê dinivsîne dibê tin niva mê sira me û dikine beriya çaketê wî yan paltoyê wî ew nizaniye kê kire beriyê va dere dinêre ku kaxetek diberiyê de kaxezê derdixe dixune dibê tin niva mê sirê Wey mala min ê. erê ku ew camêra ku were ku min biborînin min bibaxşînin min gorê edeba sirê min hereket nekir ê tamam were ama ku car niva ku zatan bê ez vî îşî nikan bikim niva ew jî nê û li hevdî jî naqarin nizane kê kiriye beriye
ده 2010 دا اونسکو اف شبر كرا او كرا بن قيدان لیستا میراثا کوره پاراستن پاراستن بله وی هاوی ده افات اشتکرن ده لازمه او کومین موسیقی انجینه کی کنترل به çünkü şebberki da musik kevne şopite icra dikirin. Mesela ebdibejin makam geleneği de bejim Türkiye. Ev makam ekote xandın be sıraki be doreki be usuleki te xandın. Ev icar makam ekote xandın mesela ev ekote xandın mesela ev şiirin hünerin evine mesela Nabi, Ziya Paşa ام بیشن فضولی مثلا یاشار نزیه هنم evna eko nivesandine او sanatkaran او هنرمندان bana dukunun ne mesela eko iro dukunun dibin Antep'in hamamları ava ruhaya او Türkiye geleri Antep'te xandılır ya dibin Ankara'nın bağları ava ne şebberke yani va ne musika şebberke ne tane müzik şebberkada şiir yani helbet شبر کامجه در رودنن به ترکی و به کردی تگوتن و ام هلوستاجی به ترکی یان به کردی ام دخونن هم دناو مدا کرد هنه هم دناو مدا باجاری هنه خلکی باجر هه بناوی ام به هر زمانه ام دبن حتی یک جارنا ایکو نزانم جی به عربی جی دبن یعنی او جی تشتکی گلکی خوشه شبکی نیوی شوا رابور سرخاب قیریا لرزی دشت و زازان نالین حتی چیا دگو درد کتن لمالان بانگین دچون اگیت و شیر مرخاص خورت کردا خورت سمیل رش سمیل زنی ند گوتن روز ند گوتن شف گیش بون یک مال یک دف بیشتر کم هر نه شبیر که دیروکی لازم مری هری روحای کم مری قفی دریکی لیخی مری بیشتر اماتنا میوانه ونه مچد کنه مچواد کنه مری لوان بونی بعلمی یوسن نل ام بیشتر آپارتمان روحای نجیل ولاتی دن نجیل اروپا اوان شبیر که اوان چتکی دیده Jale,
مگود که د شفبیر که دا ام بیجن خارن و خارن گلکی مهمه بیزن آوه ازی به ام بیجن پیکنو که بقدینم نها خلق رحای کنافه را دبی قدایف روژه که ام بیجن حوال کوم دبن شفبیر که دکن چیگی گوشت دخون ام بیجن موزیک خواه اجرا دکن و صحت که گوتنه دا قدایف دی تام حاضر کرنه و خوا بروا کرنه که قدایف بخون یک هد دکوه هندر دبی که آحو مر نه دبی آحو مر حال هف میزه دکن لوی میزه دکن ای لورتی کن اوه قدایف ها او سار دبه یا دوی آحو جاری میریه ور ام قدایف آخوا سار نکن Çal